lagi di channel Dapur Yuni Food. Kali ini saya akan memasak masakan resep baru saya. Kepo kan? Nantikan video ini terus sampai habis, jangan di skip ya. Pastinya resep ini maknya pakai jagung putren bakso ya Bu. Menu utamanya jagung putrennya setengah kilo. Ini ada bakso 10 buah ya Bu. Bumbunya ada sauri sebungkus, cabai hijau 6 buah, 2 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Kali ini saya akan mengiris bumbu-bumbunya dulu ya Bu. Dia beberapa bumbu dihaluskan ya Bu, diiris. Saya iris dulu bawangnya. Ya Bu, ini saya suka. Selanjutnya kompor ya Bu. Yang gorengnya Bu. Tumis ya Bu bumbunya Bu. Dalam ya Bu, enak makan. Salam dulu. Salam ini. Masukkan baksonya ya Bu. Drove as far as we could to ignore what's around, ignore all expectations, even when we should hold out to what's behind and see what will come. God, no. Scared of talking, drowning my thoughts around. Cigarette smoke still clouds this fleeting hideout, drowning in sleep and pride and terror. Back like when you traverse my mind. Masukin saurinya ya Bu, sauri saus tiram. Udah rasa ya Bu, kurang saya sama sendok makan aja ya Bu. My tongue, hoping nobody will hear. Cigarette
cigarette smoke still clouds this fleeting hideout, drowning in sleep and pride and terrified. Pakai Bu sayurnya ya Bu. Kita masukkan ke tempat ini dulu. Ya. Sudah jadi ya ini. Jangan lupa subscribe dan like channel Yuni buat